Blic vidim i dalje kao vesnika promene. Svih ovih godina bili smo prvi u svemu što smo radili, najbrže smo se menjali, zato smo potrali ovoliko. Bićemo i dalje moderni, ali opet borci za prava običnih ljudi, iznosit ćemo stav kad god je to neophodno i truditi se da promenimo stvari. Pre 20 godina novine su se pravile tako što su kuriri nosili ploču u štampariju. Za 20 godina možda će to roboti raditi, ali će novinarstvo ostati kor Blica i ono po čemu nas svi prepoznaju, kao neko ko donosi brze, jasne, precizne informacije i razotkriva šta se krije iza površine. Ovo što mi vidimo da je novinarstvo pretrpelo velike promene na prelazu iz 20. u 21. vek, mislim da je to tek početak i da je ovo 10%, 20% ledenog brega i da onih 80-90% tek sledi. Da će nam ostatak 21. veka doneti nove medijske narative, nove medijske tehnologije, novu medijsku ekonomiju na kojoj će se u budućnosti neki samoodrživi mediji poput Blica dalje razvijati. Kada sam pre 15 godina počeo da radim u Blicu i da me neko pitao kako će Blic za nas izgledati u 21. veku, ne bih mogao ni da pretpostavim ovakvu digitalnu tehnološku revoluciju i ono što smo mi napravili za sve to vrijeme. To želim i u narednom periodu, da neko ko danas počne da radi u Blicu ne može da zamisli kako će Blic izgledati u narednom periodu. Zašto to kažem? Zato što ćemo sigurno sve novitete koje bude donosio digitalna revolucija i 21. vijek Blic prihvatiti i implementirati u svoj rad i u svoje izdanje, kao koji to i do sada radio. Blic u 21. veku vidim kao medij koji nastavlja da postavlja standarde, kako u online, tako i u štampanom izdanju. Mislim da ćemo kvalitetom tekstova, količinom tekstova, kvalitetom fotografije i video snimaka nastaviti da budemo broj 1. Mislim da će Blic nastaviti da prati, da donosi najnovije medijske trendove u Srbiju, ali i na Balkan i mislim da će, pored onoga što je naša glavna delatnost, a to je brzo informisanje javnosti, još jače nastaviti da radi na tome da tu javnost i edukujemo, da ih obrazujemo i da se borimo za one vrednosti, društvene vrednosti koje mi smatramo bitnim. Moja vizija za 21. vek Blica je u suštini bazirana na prošlosti, a to je da ostanemo medijska platforma broj 1, na kojoj će svako naći sadržaj koji voli, koji mu je neophodan, jer je Blic poznat po tome da prvi ima informacije koje su uvek proverene, tačne, sigurne, tako da ja mislim da se mi vodimo samo time. Ima još jedna stvar koju je Blic jako dobro razvio za ovih 21 godina, to je da pruža šansu mladim ljudima sa vizijom, jer vizija Blica nije bila, bar koliko sam ja shvatio za ovu trećinu provedenog vremena, to je koliko Blic postoji, da se samo insistira na sprovođenju dela nečega što je zacrtani plan, nego upravo na tom pruženju slobode mladim ljudima da onu pamet koju posjeduju i talent koji imaju upravo razvijaju u ovoj kompaniji. Blic u 21. veku vidim kao konstantnu trku sa novim vidovima u izdavaštvu i novinarstvu. Blic kao i do sada vidim kao lidera na medijskom tržištu digitalnih tehnologija, ali i kao ozbiljan štampani medij kakav je od uvijek bio i kako je dobio svoju reputaciju. Blic vidim kao novinu i portal uz koji će svoje jutra započinjati stari i mladi i koji ćemo svi mi za 50 godina kada budemo bili u penziji s ponosom čitati i govoriti svojim unucima, evo, tu sam ja radio.